Ассалому алейкум ҳамватанони иззатманд. Бо мақсади пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ ва кирдорҳои номатлуб ҳамзамон ҷиҳати тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон барномаи криминалии ахбори Вазорати корҳои дохилӣ бо рӯйдодҳои ҷиноятии ҳафтаи охири кишвар пешкаши шумо мегардад. Бо шумо дар студия мо Рухсор Таваллузода. дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ки бо маҳорату малакаи баланди касбӣ аз ҷониби кормандони Раёсати Мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадори Вазорати корҳои дохилӣ амалӣ карда шуд, як шабакаи интиқолдиҳандаи воситаҳои нашъадор ошкор карда шуда ба фаъолияти ҷинояткоронаи онҳо хотима бахшида шуд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. новобаста аз доир намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ оиди пешгирии ҷинояткорӣ ва дигар ҳуқуқвайронкуниҳо дар байни ҷавонон ҳанӯз ба мушоҳида мерасад, ки бархи ҷавонон ҷои омӯхтани илму дониш ва интихоб намудани роҳи дурусти зиндагӣ ба ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин даст мезананд. дар аввали моҳи июни соли ҷорӣ кормандони Раёсати Мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи нашъадори Вазорати корҳои дохилӣ ва дастоварди бобарори оперативӣ дар самти гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ноил гардиданд. аниқтараш 3 нафар ҷавон бо ҷурми ғайриқонунӣ нигоҳ ва ба муомилот баровардани воситаҳои нашъадор боздошт ва аз онҳо наздики 50 килограмм воситаҳои нашъадори афим ва ҳашиш мусодира карда шуд. коркарди ахбороти оперативӣ дар самти мусодираи маводи мухаддир кормандони Раёсати мазкурро муваффақ гардонид, ки ба қасди нашъаҷалобии нашъаҷалобон, ки ҳар се сокинони шаҳри Ҳисор Бобоев Шоҳрух соли таваллудаш 2000, Юсупов Муҳиддин соли таваллудаш 1995 ва Умаров Фаридун соли таваллудаш 1993 мебошанд ва ҳар се гумонбарон гузаштаи доғдори ҷиноятӣ доранд, садди устувор гузошта ба гардиш ва муомилоти он нуқта гузоранд. зимни аз назаргузаронии махфигоҳи гумонбарон, ки дар қабристони деҳаи Ҳафтепаи шаҳри мазкур ҷойгир буд, 49 килограмму 500 грамм воситаҳои нашъадори нави афим ва ҳашиш дарёфту мусодира гардид. маврид ба зикр аст, ки роҳбарии ин гурӯҳро нашъаҷалоби байналмилалӣ Бобоев Шоҳрух ба уҳда дошта, воситаи нашъадорро аз шиносои нашъаҷалобаш, ки шаҳрвандони Афғонистон мебошанд, ба воситаи закладка аз махфигоҳи дар ҳудуди ноҳияи Ҷайҳун ба даст оварда ба шаҳри Ҳисор интиқол доданд. ман бо ҳамроҳии ду ҳамаслакам аз махфигоҳи ноҳияи Ҷайҳун маводи нашъадорро гирифта ба воситаи мошин шевролет ба шаҳри Ҳисор интиқол додем. дар махфигоҳи ҷамоати Ориён деҳаи Ҳафтепа пинҳон намудем. ҳангоми воситаи нашъадорро ба фурӯш баровардан моро кормандони милитсия дастгир карданд. як пакети калон буда дасташ дар мошини ман 6 так гирифтем. чӣ кардем шо ҳай када рафтем гуфт ки ака ҳай чораи халай гузаштем ҳам хе фромад дар мошини худи 6 рафт ака гуфт ки хай баъд мебинем та гуфт я $500 $1000 метем та. ҳамзамон қайд карданем, ки Бобоев Шоҳрух новобаста аз он ки дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор дошт, боз кирдорҳои ҷиноятии худро идома дода ба интиқол ва муомилоти ин бори марговар даст задааст. ёдовар мешавем, ки нашъаҷалобӣ кирдори ба ҷомеа хавфнокест, ки на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар тамоми дунё бар зидди он мубориза мебаранд, то ин ки ҳаёту саломатии насли инсоният ҳифз карда шавад. вобаста ба далели ошкоргарда нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, тафтишоти он идома дорад. мақсад аст ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидани содиркунандагони ҷиноят дар баробари ислоҳи онҳо, инчунин пешгирии содиршавии чунин ҷиноятҳо дар байни ҷавонон мебошад. кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ низ як нафар гумонбарро бо ҷурми фурӯш ва паҳни воситаҳои нашъадор боздошт намуданд. ҳамкоронамон оиди кирдорҳои ҷиноятӣ боздоштшуда гузориш таҳия намуданд. истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ бо мақсади хариду фурӯши воситаҳои нашъадор ба усули нави фаъолияти гурӯҳҳои нашъаҷалоб табдил ёфтааст. аз рӯи ахбороти оперативӣ кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ як шабакаи паҳнкунандаи воситаҳои нашъадор, ки дар ҳудуди пойтахт бо истифода аз WhatsApp ва Telegram ба фурӯши ин маводи заҳрогин машғул буданд, таҳти коркардҳои оперативӣ қарор дода шуданд. дар натиҷа ҳамчун гумонбар Валиев Ризвон соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи Рӯдакӣ дастгир карда шуд. санҷишҳои кормандони милитсия собит намуд, ки номбурда ҳабҳои экстазӣ, воситаҳои нашъадори навъи метамфетамин ба истилоҳ кристалл, кокаин, метадон ва хлорметкатинон
که نوهای نهایت سخت تاثیر وسطای نشادار به شمار می روند در حجم کلان قبول نموده آنها را به قسمت‌های خرد تقسیم و طریق شبکه‌های اجتماعی به اصطلاح گروه‌های نشجلاب زکلات نموده به فروش می‌گذاشته است. من با شخصی شناس شدم، نامش اعظم، با کلیچکه اعظم، نامش محمد. با شناس شدم، او از طرف روسیه، فدراسیون روسیه به من ماده‌های تابلت‌ها روی می‌کرد. تابلت‌هایی که به من فرستاده بود من گرفتم می‌بردم، تاگی مقصد знак‌ها پیش خودها می‌موندم، زکلاتка کرده با وی می‌فرستم صورتش رو. اینا رو جوان‌ها استفاده می‌برند، بچه‌ها یا دخترها، جوان‌ها همینا استفاده می‌برند. گمبرشونده ولیف رضوان با مقصد پنهان نمودن وسطای نشادار از قطعه خمیره دندانشویی استفاده نموده به طور مخصوص وسطای نشادار را جایگیر و پنهان میکرد. ضمن گفتگو همزمان از ولیف رضوان 67 عدد بسته های سلفانی وسطای نشادار مخصوص آماده کرده شده و حب‌های اکستازی دریافت و مصادره کرده شدند. واقعا تاثیر وسطای نشادار کوکائین و متامفتامین بر روح و روان استعمال کنندگان این مواد زهرآگین نهایت وزنین و خراب کننده است. قابل تأسف است که بعضی از جوانان با مقصد کیفیت یک لحظه‌ای از آن استعمال نموده خود را به درد مشکل دوای نشمندی گرفتار در جمعیت بی‌آبرو و شرمسار و پیوندان و فرزندان خود را سرفکنده و خوار و زار می‌کنند. این مشکلات اضطراب‌انگیز هر یک نفر را وادار می‌سازد تا در پیشگیری استعمال و پنه‌شوی وسطای نشادار سهمگذار باشند. با نظرداشت حالت‌های مذکور عین زمان ولیف رضوان در حبس پیشکی قرار داشته نسبتش با ماده 200 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات در این سمت ادامه دارد. ملیسیای ولایت ختلان نیز یک جوان 19 ساله را برای صادر نمودن جنایتی دزدی دستگیر نمودند. این چپ دست در صادر نمودن 6 لحظه جنایتی دزدی گمانبر بوده، اساساً از داخل مغازه‌ها مبلغ‌های سوداگران را تصرف نموده است. پالکونیک میلیسیا افق قادریان اوید کردارهای جنایتی گمانبر گزارش تهیه نموده است. در دایره برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیای ختلان یک نفر جوان 19 ساله دستگیر گردید که تنها بازار و بانک‌ها را مورد دزدی قرار می‌داده است. دستگیر شده بورانوف پرویز اوروزالیویچ سال تولدش 2006 بوده در 5 حالت جنایتی دزدی گمانبر دانسته می‌شود که همه جنایت‌های دزدی را با نقاب پوشیده صادر نموده است. چنانچه دستگیر شده بورانوف پرویز اولهای ماه یونی سال روان با مقصد تصرف اموال غیر واردی بازار فراوان شهری باختر گردیده از دکان فروش انگشتری و گوشواره‌های شهروند گل و ماریا طریق کشادن در دکان مبلغ 3000 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب می‌زند. همزمان شبانه سنه‌های 14 و 15 یونی سال جاری واردی بازار حاجی شریف شده از داروخانه شهروند میرزای شادمان با راه شکستن تیریزه واردی آن گردیده 1000 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. نام برده در ادامه عملهای جنایتکارانه با اشیاء آهنین در درآمدگاه مرکز خدمترسانی تشکیلات امانتی قرضی هما را زده شکسته بعدی وارد گردیدن مبلغ 80860 سامانی و $150 ایالات متحده آمریکا را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. دستگیر شده بورانوف با این همه قناعت نکرده همان شب با اشیاء آهنینی با خود داشته‌اش در درآمدگاه مرکز خدمترسانی کامرس بانک تاجیکستان واقع در بازار حاجی شریف شهری باختر را شکسته غیر قانونی وارد بنا گردیده است که در این حالت تجهیزات تکنیکی خبردهنده به کار می‌درآید. بعد شنیدن صدای تجهیزات خودکار جنایت را به انجام نرسانیده ترک جای حادثه نموده است. با بروی کشیدن نقاب و پنهان نمودن چهره اصلی خود نامبرده گمان داشت که کردارهای جنایتکارانه اش پنهان می‌ماند. بی‌خبر از آن که در همه حالت پرده از روی همه جنایت‌ها گشوده شده نفرانی جنایت پیشه نزد قانون جواب خواهند گفت. عین زمان نسبت دستگیر شده بورانوف پرویز طبق طلبات ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و نام برده در حبس پیشکی قرار داشته چاره‌بینی‌های تفتیشاتی ادامه دارند. هر یک عمل ناجا دیر یا زود آشکار گردیده عاقبتش سرخمی و بدنامی است.
ҳамин гуна сарнавишт нисбати гумонбаршуда сокини 35 солаи шаҳри ваҳдат гардид ки чанд рӯз қабл аз дохили яке аз масҷидҳои ноҳияи кушониён чанд адад қолинҳоро тасарруф намуд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. дузди як амали нангину нафратовар ва нафароне ки ба ин намуди ҷиноят даст доранд барои ҳамеша назди ҷомеа сархаму шарманда мегарданд. мутаассифона баъзан нафарони ҷиноятпеша ва фурсатталаб барои амалӣ сохтани ниятҳои нопоки худ даст ба содир намудани ҷиноят мезананд. кормандони милитсияи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи кушониён дар асоси ариза ва муроҷиати масъулини масҷид оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани қолинҳо ва гӯшаҳои деворӣ бо доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷиноятро ошкор ва содиркунандаи онро боздошт намуданд. дузди дар масҷид ки дар бовари мардум хонаи худо ва ҷои муқаддас унвон мешавад амали ба маротиб нангинтар аст. муайян карда шуд ки сокини 35 солаи деҳаи наврӯзи шаҳри ваҳдат ки гузаштаи доғдори ҷиноят дораду қаблан 2 маротиба бо моддаҳои 247 ва 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст, такроран даст ба содир намудани ҷинояти қасдона задааст. санаи 13 июни соли равон шаҳрванд ҳамроҳи Сино Аббос Салиевич соли таваллудаш 1990 тариқи пинҳонӣ бо мақсади дуздӣ вориди масҷиди ҷомеаи панҷвақтаи Меҳрқанди ноҳияи Кушониён гардида аз он ҷо 2 адад қолинҳои гуногун ранг ва 3 адад гӯшаи деворӣ дар танашон навиштаҷотҳои бо ҳарфҳои арабиро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. дар ҳолати рецидиви содир гардидани ҷиноят аз ҷониби Ҳамроев ҷавобгариашро дар назди қонун вазнинтар намуда ӯро мебояд баҳои кирдорҳои содир намудаашро пардозад. айни замон дастгир шуда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Кушониён нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 банди веи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе бо доир намудани маҷмӯи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ кирдори ба ҷомеа хафноки 2 нафар гумонбарро ки дар бозори Корвон ба дуздии ҷавоҳироти тиллоӣ машғул буданд боздошт намуданд. вобаста ба чапдастиҳои боздоштшудаҳо гузориши навбатиро тамошо кунед. бозори Корвон ки яке аз маконҳои пуродам аст, содиршавии баъзе аз ҷиноятҳои дуздӣ низ ба қайд гирифта шуда дар натиҷаи баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт афроди ҷиноятпеша дастгир ва ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ҳифз карда мешаванд. аз ҷумла дар натиҷаи санҷишҳои оперативӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти дуздӣ Холбоев Муҳаммад Амин соли таваллудаш 2000 ва Шарипов Шаҳзода соли таваллудаш 1993 сокинони шаҳри Турсунзода дастгир карда шуданд. дар натиҷаи тафтишоти пешакӣ муайян гардид ки ин 2 нафар бо маслиҳати пешакӣ дар ҳудуди бозори Корвон ба дуздии молу мулки арзишманди шаҳрвандон машғул буданд. аз ҷумла санаи 9 майи соли ҷорӣ худро ҳамчун харидор муаррифӣ намуда аз дукони ҷавоҳирот ки ба соҳибкор Сабзаев тааллуқ дорад як адад гарданбанди тиллоиро пинҳонӣ рабуданд. чуноне аз навори камераҳои назоратӣ дида мешавад Шарипова Шаҳзода гарданбанди тиллоиро гирифта дар ҷайби худ пинҳон месозад. номбурда бо ин амали ҷиноятии худ ба ҷабр дида дар ҳаҷми 20 000 сомонӣ зарари молиявӣ расониданд. Корвон даромада ба ҳамроҳи Муҳаммад Амин ай корвон нархаш 20 000 сомон сепичка гирифта мо бо ҳамроҳи Шаҳзода аз бозори Корвон баромадем, бозори шаҳри Турсунзода рафта сепичкаро бо нархи 14 000 сомон фурӯхтем. воқеан ҳар амалеро подошест. акнун ин 2 нафар гумонбаршударо мебояд вобаста ба кирдорҳои ҷиноятӣ содир намудаашон дар назди қонун ҷавоб гӯянд. айни замон гумонбаршавандагон дар ҳабси пешакӣ қарор дошта нисбаташон бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида тафтишоти пешакӣ идома дорад. ҳамдиёрони азиз, табиист ки ҳадафи кормандони мақомоти корҳои дохилӣ таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва волояти қонун дар кишвар аст. дар ин сурат дилхоҳ сокини кишвар метавонад бевосита саҳмгузор бошад. аз ин лиҳоз дар сурати сар задани ин ё он ҳодисаву воқеа телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21-ро фаромӯш насозед. хайр, тансияту хонобод бошед.